Aho bita mu Bambiro mu birometero 25 uvuye mu mujyi wa Goma hari ikigo gikomeye cy'ingabo za Afurika y'Epfo zimwe mu zigize Sami DRC, ingabo z'umuryango w'ubukungu wa Afurika y'Amajyepfo SADC zaje gufasha ubutegetsi bwa Tshisekedi kurwanya mu 23. Ubwo mu 23 yavaga imasisi na Ngungu irenza hitwa Sake isatira umujyi wa Goma, ingabo za Afurika y'Epfo zafatanyije n'iza Kongo hamwe na FDLR mu kurwanya umutwe ugizwe n'abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo. Amakuru dukesha bari bahari ubwo ibyo byabaga agaragaza ko nyuma yo kotswa umuriro no gupfusha abasirikare benshi abandi bagakomereka, ingabo za Afurika y'Epfo zahise zizamura ibendera ry'umweru, ikimenyetso cy'uko ziretse kurwana. Ikigo cy'ingabo za Afurika y'Epfo kiraha mu Bambiro cyegeranye neza n'ikigo cyahoze ari cy'ingabo za leta kigizwe n'igice kimwe cyifashishwa mu gutanga amasomo n'imyitozo ya gisirikare. Kuri ubu iki kigo kiri mu maboko ya 23 yahafashe imaze gukubita inshuro ihuriro ry'ingabo za Kongo, FDLR, SADC n'abacanshuro. Haracyagaragara ibifaru byatwitse ndetse bigaragara ko hari n'ibyakongokeyemo abantu. Kuva icyo gihe ingabo za Afurika y'Epfo zabuze ayo zicira nayo zimira. Masaa 7 z'amanywa kwa 30 Mutarama 2025 bamwe mu bayobozi mu ngabo zayo 23 bafashe icyemezo cyo kujya kuvugana n'abayobozi b'ingabo za Afurika y'Epfo muri iki kigo cya Mubambiro. Bakihagera bahamagaye abarinzi iki kigo ngo bahamagarira abayobozi babo baze bavugane. Byafashe nk'iminota 5 bavugana n'abari imbere mu kigo, ariko hatazwi kiza gukurikiraho. Kera kabaye umuyobozi w'iki kigo n'abandi bakorana basohotse hanze bavugana n'abayoboye ingabo zayo 23 muri aka gace. Basohotse bafite ubwoba mu buryo bugaragara, ariko uko barushagaho kuganira ubwo bwagendaga bugabanuka kugeza n'ubwo banyuzagamo bagaseka. Yewe bageze naho babazanya amakuru y'urugamba banahana nomero za telefone. Umwe mu bakomanda bayo 23 yababwiye ko umuryango uri mu nkambi muri kimwe mu bihugu byo mu karere ko niyo yagwa ku rugamba yagenda akeye ku mutima kuko yabarwanya akarengane k'igihe kirekire. Yabajije abasirikare ba Afurika y'Epfo impamvu bafatanya na Tshisekedi kurwanya bene gihugu n'impamvu bafatanya n'abajenosideri bo mutwe w'iterabwoba wa FDLR ku rugamba. Basubije ko ibyo bibarenze kandi ko batekereza ko bishingiye ku nyungu za politiki. Nyuma yo guhana nimero za telefone, umwe mu basirikare bayo 23 yababwiye atebye ati ubwo nizere ko tuzahurira i Bukavu. Umwe mu basirikare ba Afurika y'Epfo yavuze ko atakongera kwishora ku rugamba kuko yifuza kurusha ibindi ari ugusubira mu gihugu cye. Amatsiko y'abasirikare ba Afurika y'Epfo yari menshi cyane. Umwe muri bo nange yaranyegereye ambaza ipeti mfite mu gisirikare ndetse yifuza kumenya niba ndi maneko. Uyu mugore ukiri muto yambwiye ko afite ipeti rya Lieutenant ndetse ambaza niba nabanze imibare yabaguye ku rugamba ku ruhande rw'ayo 23. Abayoboye abasirikare ba Afurika y'Epfo bageje kuri ayo 23 ibyifuzo bitatu by'ingenzi. Icyambere basabye nuko bakemererwa bagakoresha ikibuga cy'indege cya Goma bagacyura imirambo y'abagenzi babaguye ku rugamba. Icya kabiri nuko bakemererwa kujya mu duce barwaniyemo bagatoragura ibice by'imibiri y'abagenzi babo bahaguye. Icya gatatu nuko roherezwa kujya gufata ibiryo n'ibikoresho bibitse mu mujyi wa Goma ndetse byaba ngombwa bakemererwa guherekeza ibyo bikoresho bifashishije ibifaru kugira ngo birinde ko hari abayibambura. Nyuma yo kubatega amatwi, abasirikare bakuru muri ayo 23 bababwiye ko ibyo bifuza bajya babishyira mu nyandiko nabo bakabishyiza abayobozi babo ndetse babizeza ko biteguye kubafasha. Nyuma ya Mubambiro, abasirikare bakuru muri ayo 23 bahuye n'abayobozi b'ingabo za Afurika y'Epfo bakambitse mu nkengero z'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma. Wabonaga baganira banyuzamo bakanaseka. Nubwo basekaga ariko hari umwe watwongoreye ko abasirikare ba Afurika y'Epfo bafatanyije ku buryo butazigwe n'ingabo za Kongo hamwe n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR mu rugamba rwabereye ku kibuga cy'indege cya Goma, aho barashe n'ibisasu ku butaka bw'u Rwanda. Bavuze ko muri rusange Afurika y'Epfo ifite kampani enye z'abasirikare muri Goma, ugereranyije bakaba ari abasirikare bagera kuri 750, ni ukuvuga ko bose bangana na batayo imwe. Kampani 5 ngo ziri mu Bambiro, naho kampani 2 zikaba ku nkengero z'ikibuga cy'indege cya Goma. Kugeza ubu Afurika y'Epfo yemeye kumugaragara ko abasirikare 13 bayo baguye muri Kongo ku rugamba rwabanjirije ko mu 23 ifata umujyi wa Goma. Amakuru tukigenzura aravuga ko abasirikare ba Afurika y'Epfo baguye ku rugamba muri iyo mirwano ari 50. Ubihuje n'ibyasabwe n'abayobozi b'izingabo mu kigo cya Mubambiro, bigaragara ko hari indi mibiri batarabona kuko basabye ko bakemererwa kujya kwishaka mu duce barwaniyemo. Iyi nayo n'indi ngingo igaragaza ko umubare w'abasirikare ba Afurika y'Epfo baguye ku rugamba urenze uwatangajwe. Jean Pierre Kagabo, Mubambiro.